يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام خالدة، تحية المسلم من أخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريكو أدريكم مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى en juuli e dow annabajo makko o muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. hare ɓaawo ɗum noon kañum kadi musidɓe mi hiwrorike on ngoɗo hiwrago islam, hiwrago gandanteɗama ko allahu tabaraka wa taala suɓani ɗum ɗon yimɓe ɓen ko aduna yoɓe hiwrodir. allahu jalla wa ala suɓani ngol ɗon hiwrago wonande yimɓe ɓen ko nder aljanna kañum kadi yoɓe hiwrodir ngon ɗon hiwrago. ko ɗum woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon onon yo musidɓe julɓe. hare ɓawo ɗon si tawi ko ɗum allahu tabaraka wa taala yiɗi wela, yewtere meɗen nden hande hino yiilade woni ko yowiti limadha nadu llaha jalla wala wala yustajabu lana. ene ko fi honɗum en torot allahu tabaraka wa taala ko wonɗenmo e torade kon en alaka e jabinanede ɗin ɗon duwaji meɗen. ye oɗo hino mari ande o toro tawa so torike o ala e jabinanede ɗin ɗon duwaji. ɗen andi yontere hande en innuno ɓay en fuɗɗino nde memuɗen toɓɓe ɗiɗi tawi fof ko toɓɓe 10 en wawano gaynitade saabu ɗe marno hoɓɓe. en halduno wondanedema hande so tawi allah on hoddiri en heɓiti jonde heere kañum kadi wono hande ni en wawa rewitade ɗen ɗon toɓɓe 10 ɗe andanteɗam eɗen faalano yottinande julɓe ɓen fiyo fof yo wawa huɓitude andugol ɗum ɗon kañum kadi wawa ɓeydude wakkilare muɗum. haray noon ɗum ɗon musidɓe wirnanaki en toɓɓere araɗere nden en wowlino nde ɗo, kono haray en filitoto toɓɓe ɗen ɗiɗi lita ummal fa'ida nafoore nden fiyo nde nafu e fi kañum kadi woɓɓe ɓe andanteɗema heɗanoki yontere hande kamɓe kañum kadi yoɓe wawu heɓude muɗum al istidrak bi mana hewtitagol ko feƴƴirnoɓe kon woni aɗa nun ɗum ɗeɗo kalma koɓe maki o ko fi hon ɗum si en toriki allahu tabaraka wa taala wala en e jabinande fi hon ɗum. to tawi allahu tabaraka wa taala o innino en wondanedema inna alladhina ud'uni astajiba lakum, torelam mi jabinana on e duwaji ko wonɗon lan e torade kon. allah on inni inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. allah on inni torelam mi jabinana on ɓeɗo noon ɓe andanteɗo mahiɓe mawnintinade ga e torogol lan jalla wala inni ɓeɗo ɓe naate yiide jahannama hara ko ɓe jasuɓe. idan noon musidɓe e rewugol ɗum ɗon fiyen wawu huɓitude fof wawa andude nden ɗon hunde hare la sakka kadi ko ma anden annabajo on ɓe makani en wondanedema addu'a'u huwa al ibada. wo
wonɗo e fontude juuɗe no toro Allahu tabaraka wa taala wo ko ɗum woni rewgol Allahu jalla wa ala. so yi Allah on inni wondanede mo no ɓen wonɓe mawnintinade, ayi no ɓen wonɓe mawnintinade fontugo juuɗe ɗaɓɓiranmi yomi okkorɓe yomi ɓeydanɓe, ɓeyɗo naata yiite jahannam hara ko ɓe jaasuɓe. Allahu jalla wa ala inni en humpiten e konngol annabajo on sallallahu alayhi wa sallam wondanedem Allahu tabaraka wa taala jippoto ko kammu aduna ko tataɓal jemma sakkitingal. Allahu jalla wa ala ara inna ene ko hombo woni torotoɗolan mi okkoramo, ko hombo woni faalaɗo hunde torola mi okkoramo, ko hombo kañum kadi woni waɗɗo bakkatu faala insinade mi yafanomo. ɗum ɗo fof hollay Allahu tabaraka wa taala no habbi en ye en fontu juuɗe innemo eɗen faala hunde yo okkoren. nelaɗo maki addu'a'u silahul mu'min, wo duwa ko ɗum woni kaafa julɗo. on yi duwa ko ɗum woni kaafa julɗo. en yiyay neɗɗo mandanteɗo ma no torade Allahu tabaraka wa taala piiji hewɗi. Allahu jalla wala ronka laatinandemo konko o torinoɗon, kono Allahu jalla wala yilto ndara tawa o joni fino famiren oɗo ko ɓeygo woni e o faala ñando ñande on Allah okkona ɓeygu joni noon o ronku heɓude sonnajo mo jomba. tawi noon inchallah on okkorimo sonnajo, ko on sonnajo ɗon wonata sabu fewndo ko fewndi ɗon nde o natata yiite Allah inna habbito seeɗa ko waɗi fewndo ɗo sonnajo moƴƴa e ma, hara noon ko wonnoɗa kon e ɗaɓɓirde mo koye okkode sonnajo. walla aa oɗo ko wonde ɗaɓɓude golle, o jinda fi golle ha o toro Allah on, Allah o ronkamo okkorde golle ɗen. kono o wiyata bimbi o yalta ko laawol himo yahude lumbitugo laawol ngol, otowal wopamo o hocco ono andira o inna subhanallah ɗum ɗo mi hoccike manda hayno mi hoccori musidɗo ɗandi ko honɗum Allahu tabaraka wa taala o waɗi sabu ɗon o tawgal memalima. duwa mo wonnoɗa e torade golle ɗen ɗa Allah on ko on duwa ɗo darta so okkorima golle heɓi golle, singal otowal ɗo tappima ɗum ɗon haare ko heɓanda ko golle kon ala sens, ko waɗi noon a heɓi golle a wawataɗe gollude, a nawni a walike. ayi ka joni noon Allahu jalla wala e renugol moɗum aynutugol moɗum ɗon kanko Allah o ƴetta duwa mo torinoɗa mo ɗa golle ɗen o yilta o sakkoroma ɗum ɗon e honɗum e otowal ngal ma ɗum woɓɓara innema ka meɗen Fuuta mi tawu mi yehi e nokku ma ɗum hari himo e caangol o yooli ton ko seeɗani hari o lutta ton o ronku andude ko honno o rewiri ha Allahu tabaraka wa taala sortimo e ngommayo ɗon o yoolake maggo. ɗum ɗo fo ko noone duwaji ko jiya ɗon woni e torade Allahu tabaraka wa taala jalla wa ala woni ko wallirta oɗo jiyaɗo o sorto e muɗum. idan noon o duwa mo wonɗen e torade Allah o ɗaɓɓiren yen toromo, Allah on habbi en toromo. joni goɗɗo toro Allahu tabaraka wa taala ronka mo jaabinande ko fi honɗum, ko ɗeɗo toɓɓe 10 wonɗen e memude ko fi honɗum. si a torike a jaabinantake ɓeɗo karamakoɓe ɓe landi limadha nad'u llaha wala yustajabu lana, ko fi honɗum en toroto Allahu tabaraka wa taala en jaabinantake duwa meɗen on. ɓe maki toɓɓere aranere nden araftumullaha jalla wa ala walam tuaddu haqqahu. ɓe maki wo toɓɓere aranere nden on andi Allahu tabaraka wa taala wo kono noon on jonnirali haqqe mo duwoɗon jonnude Allahu tabaraka wa taala on. woni araftumullaha on andi Allah on kono ella mon on walam tuaddu haqqahu on jonnitali haqqe makko on enen. kon ɗum woni haqqe enen ko duwoɗen Allahu tabaraka wa taala. jangen o e hadith monanteɗe mo ƴettama an Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu qala inni kuntu ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له غفير قال فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم.
قال حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب الله من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلون. دار مسيدو كون دوني حقي مدور الله تبارك وتعالى. oɗo Mu'adh o inni nyandego annabajo sallallahu alaihi wasallam lambawo mabbe e mbadde teeri ko be waddi puccu walla ko wetata wona non lambawo mabbe annabajo on be makani mi ene Mu'adh hila andi kon do woni haqqe mo jiya don duwa jonnude Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'adh inni mi anda dum dey ko Allah on ennina do makko on andi nela don be maki wo haqqe mo jiya don duwa jonitude Allah tabaraka wa ta'ala ko nde on to girewata Allah tabaraka wa ta'ala tun hara shirkanalimo hay e hunde ko dum do woni haqqe mo jiya don duwa jonitude Allah tabaraka wa ta'ala. wo haqqe non mo Allah tabaraka wa ta'ala duwa jonnude maccudo makko on ko nde o lettata kala on mo shirkanalimo hay e hunde. idan en yiyay famen wonde nede ma ngal golla shirku hingal hulbini sabu non si tawi en wi hide yidi Allah tabaraka wa ta'ala tawi en jonnirali mo haqqe ko do waden makon eske en haray en hunni en hunnali ko wadi a toroto on tuma toroda ha mapoda Allah tabaraka wa ta'ala jabinanta ma duwaji din ko wadi hida jogiti shay'un minal hida jogiti hune kanantede ma hadate fi sa turika Allah tabaraka wa ta'ala Allah ronka ma jabinande woni shirku ngu rusallahu inni wondanede ma innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar. don andi non ko woni kala on mandantede ma shirkani Allah tabaraka wa ta'ala Allah jalla wa ala harmini odo natugol mo aljanna werde odo nen ko yite jahannam. Allah inni wa ma lidh-dhalimin min ansar alana be do toñobe hay goto ko wallitobe. idan musibbe haqqe mo duwaden jonnude Allah jalla wa ala ko de rewete mo kanko tun haran shirkanale mo hay e hunde. Allah tabaraka wa ta'ala inni wonande annabajo walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah jalla wa ala inni kan yo Muhammad walaqad uhiya ilayka gondidai wahindina ma edo madan yo Muhammad wa ila alladhina min qablika faade be bandantede ko adibe ma la in ashrakta wondanede ma sa shirkani tun Allah jalla wa ala wondanede ma ya andude la yahbatanna amaluka golle maden fo hare pobi boni golle maden hare dartike woni la yahbatanna amaluka wala takunanna an jihadu alata to an Muhammad min al khasirina hara atawtay e beedo perdube. dus Allah jalla wa ala inni wondanede ma qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada. Allah jalla wa ala inni kan Muhammad wolam be jiyabe inna be de ande min ko mi bandinke sifa modon ko mi sertire modon wahindine tun edo an min onon on alaka wahindinede wahidinte an wondanede ma no rewetedo modon on ko rewetedo goto kala on faalalo kala on amandantede e modon hino jorti no tanjini ne hawrata Allah tabaraka wa ta'ala odo de yo golle moddude labade kadi no wala yushriku bi ibadati rabbi ahada haro shirkanali e dewe Allah tabaraka wa ta'ala len hay e goto yo labbin ko woni rewde kon Allah tabaraka wa ta'ala haro shirkanali mo hay e hunde. Allah inni wondenede ma
inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. kanko allahu jalla wa ala o yafanta ko kala shirkanɗo mo, kono noon mo yaafo denanangal bakkatu ko jiyaɗo on mayide muɗum tawa ala shirku. eɗen andi wondenedema ulama o ahlu sunna wal jamaa ɓe innay kala on mo andantedema mayidi e bakkatuji hara o tubali, kono bakkatuji ko mayidi ko wona shirku, ɓe innay fo tahta mashi'atillah, kanko himo e ley haajuyi allahu tabaraka wa taala. in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu. oɗo himo e ley kongol allahu tabaraka wa taala. si allahu no faala lakara allah on lettemo, si allah on faala yafanomo. ko waɗi oɗo o mayidi e bakkatuji hewɗi, kono bakkatuji ko mayidi ko shirku ala e muɗum. ɓay noon o shirkali tun ha o maayi, oɗo haray fof o tahta mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala. allah inni wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum. on yi ɓe waɗani allahu tabaraka wa taala shirkideteɓe. allah inni wolenelan ko ɓen woni homɓe. idan toɓɓere aranere nden ko ɗum woni wondenedema araftumullaha jalla wala wa lam tuaddu haqqahu. hiɗon andi allahu tabaraka wa taala kono on jonnirali haqqe ko duwa ɗon makon. toɓɓere ɗimmere nden ɓe maki wo za'amtum mahabbata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu. on aaƴike on wi'i wondenedema hiɗon yiɗi annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, to tawi on gollitirali sunna annabajo sallallahu alayhi wa sallam. wallah an o suka julɗo, an o sonnajo julɗo, ene ko honɗum woni jikku e sunna annabajo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe andirano nelaɗon ko honno sifitorno. an gorko on etoɗa anda annabajo sallallahu alayhi wa sallam ko honno ɓe jikkinorno, etoɗa jembinaɓe e ko andantedema ɗum ɗo iɗa iwtiri e ɓawo konngol annabajo sallallahu alayhi wa sallam. ko golle maɓɓe, ko gollodiral maɓɓe yimɓe ɓen e no ɓe heewireno jangol qur'anul karim, e no ɓe wonno neɗɗo mandantedema hiɓe laaɓireedu, hiɓe moƴƴi e kala noone ko andantedema andiri annabajo sallallahu alayhi wa sallam. etoɗa an julɗo o nanda e maɓɓe, annabajo on no accituno waare, etoɗa an kadi nanda e maɓɓe. annabajo on sallallahu alayhi wa sallam salmintano rewɓe, etoɗa hara salminano rewɓe. ndaare ndo e arno wi'i nelaɗo wondenede mo ubsud yadaka ubayi uka hende nde arno inni nelaɗo fonte jungo moɗon ngon mi yeeyoda e moɗon. annabajo on sallallahu alayhi wa sallam jaabimo inni la ushafihu nisaa, min de mi salmintaroɓe ɓe. nelaɗo maki heɗo mi haalana on wondenedema ko ɓuri moƴƴande nde gorko ƴettata jungo mum wallina ɗum e debbo mandantede o daganakimo, ɓe maki ko ɓuri moƴƴande o gorko waɗɗo ɗum ko nde o deƴata o feewa nokku ngoto, pontiri tugge ko hoore makko, pontiri ni lappe ha pontidi naata ko nde hoore makko. wo ko ɗum ɗo ɓurimo hawrude e makko idima si tawi o ɗo o ƴetti jungo makko o fawi ɗum e jungo debbo go, hara wona sellanɗomo, na bab hono na yaya makko, na kaw makko, na nena makko, na ɓeygu makko, na miñam makko, hara ko debbo mo wawata jombude. idan musidɓe ettoɗen anden ko honde woni sunna annabajo sallallahu alayhi wa sallam. ko waɗi accutugol sunna ɓeɗo on tagi duumoto e toragol allahu tabaraka wa taala o jaabinantake oɗo duwa. idan noon anden tun sabu ko wonata sabu oɗo si o torike allahu tabaraka wa taala o jaabinante woni honɗum ko nde on tagi jokkata sunna annabajo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. allah inni e konngol annabajo o humpiten wa in tuti'uhu tahtadu. allah woni kanko qur'anul karim o nelaɗo si on ɗofti komo tun haray on feeway. wa in tuti'uhu ko tahtadu,
si on ɗoftike tun o nelaɗo hare ande on feeway ko wonnon kañum kadi allahu jalla wala inni en wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kala wo ko nelaɗo muhammad ndaari tawi ko ɗum yiɗi wela o ƴetti o jonni on allahu jalla wala inni fakhuduhu jogite ɗum wama nahakum anhu kala wo ko nelaɗon haɗi on fantahu accite ko waɗi allahu tabaraka wa taala innino ɓe wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nelaɗo on ɓe makata ɓe wolata e mbeleɗe ko welata wonkil maɓɓe kala ko ɓe woni e makude ko wahyuji ɗandanteɗema allahu jalla wa ala no jonni ɓe yoɓe wowlu idan musidɓe ko yen wawu andude toɓɓere ɗimmere nde ko haɗata si a torike allahu tabaraka wa taala jaabinantama e duwaji ɗi ko ɗum woni honɗum on wi'i hiɗon yiɗi annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kono on ala gollitirde sunna maɓɓe on i wallah idan musidɓe ko yen anditu tum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi goto kala e moɗon ko aynina ɗum ko landiteteɗo ko aynina kon ɓe ngurema nden eto ɓe sifitoro wono julɗo duwa sifitorde no ko waɗi kan gorko on landitoyte ɓeɗo ko an allahu tabaraka wa taala inni qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kono yo ɓeɗo gonɗinɓe dande hoore mon e ɓe ngure moɗo nge natugo yiite idan musidɗo ɗa andi ko hombo woni perduɗo qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ko wa ahlihim yawma alqiyama ko arɗo ñalande dargal tawi ko yiite o suti himo sutini kañum kadi ɓe ngure nden fof ko yiite kanko ɓe ngure nden ko yiite ɓe suti ko woni perduɗo wona jooɗiɗo aduna ɗo ala gallewu ala otowu ala ɗumawu fi kala annasu maalu ila man indahu maalu yimɓe ɓen oñike e on marɗo jawdi ɓe oñi ɓe yehi e makko wonnasu mun faddu ila man indahu fidda wonde nede ma yimɓe ɓen ɓe yuppike e on marɗo kanŋe e on mo ala kanŋe fa anhu nnasu qad mun faddu on mo ala kanŋe yimɓe ɓen no yuppi accitimo ɗon sera annasu dhahabu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa anhu nnasu qad dhahabu yimɓe ɓe yehi ɓe acciti yimɓe ɓe yehi e faade jogitiɗo kanŋe jogitiɗo mbuuɗi ɓe nama wawa cawu ɓe seli ɓe terti e on mo ala jawdi ɓe namon ko huɗaɗo idan musidɓe toɓɓere tammere nden ko wonata sabu si a torike allahu tabaraka wa taala o jaabinantama duwaji ɗi musidɗo andu ko ɗum woni ɓe maki qara'tumul qur'ana falam ta'malu bihi on jangi qur'anul karim kono on gollitirari on qur'an moɗon mo janguɗon daru a jangi qur'anul karim ha a faami a gollitirali musidɓe ala ko ɓuri ɗum hulɓinade i wallah janga ha gayna imma an ka wajotoɗoɗa gayna ko wonɗa wajade ɗon yahaɗa e yeddoya allahu tabaraka wa taala o way anka a karamokojo fiinaɗo ha gayna immoɗa ɗo yaha yeddoya allahu tabaraka wa taala sa daari oya histoire arɗo ko honno déjà mi yeggitinde mere ala kulli halin ko ceernojo goto wonno hawnaki ɗo yo mantuɗe ɗo yomi gaynude fillade mi andi tawi honto mi yi ɗum ɗon ɓe maki wo ɓeɗo ko ceernoɓe wonnoɓe wawnoɓe wajade ɓe jooɗi tumberi yimɓe ɓe waajo ɓe waaji ha fof huli jama on huli ɓerɗe ɗen hoyi fof anditi allahu tabaraka wa taala jama on tumminodiri kaalisi okkori ɓe karamo ko en hino ɗo meɗen tori duwa usage hino ɗo meɗen tori duwa ceerno hino ɗo meɗen tori duwa mbuɗi no ara tum ɓe nawawa inchallah min duwoto de inchallah karamo ko en kon ɗum waɗi
kono payku ngutu inni awɓe karama ko ɓe welilan emba ɓe no wawi yewtere emba ɓe no wawi wajade daaro ɓe no waji foppu no wulli awa mi janga e jungo ɓe payku inni me ɓe ko cernoɓe tedduɓe ni yomi accu ha ɓe hewtoya ko ɓe hoɗi ɗon mi yaha mi tawa ɓe ɗon minne karama ko en janneɗan payku kon immi payku ko no iwtiri ɓawo karama ko en usasen wajinoɓe ɗaɓen ha nane fo wulli subhanallah ɓe ko honɗum sakkitori ɓe rewu nokkugo soodi tewu soodidi ɗon bière nden beere nde ɓe soodi ɗon ɓe ƴetti hiɓe addi ko ɓe hoɗi ɗon hiɓe ñamude tewu ma ɓe ƴakkude tewu ngun jungo ñamo ngon ɗo ɓe jogitori beere nden pay kun naati salmini kun salmini tun karama koye ƴenƴi kun inni subhanallah na onon ni karama koye miijoni karama koye inni eyi kay ko min dey o inni ene karama koye wona onon waaji men ɗo joni ha min huuli ha min tigilan lerɗiyargol fiyo ƴettan talibajo moɗon wo andu min komi jangani ko fiyo mi hebbi jiifan e reedu andu nani subhanallah en yii ayewanam haɗe manditi hino ko maqamatul hariri ko ɗo woni hino ko maqamatul hariri ko ɗo woni sa humpa histoire on si a yehi ɗon a wawa heɓudema ɗon andiden tum hunde wotere no ɗo ñalalde dargal annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko atete imminede ñaawe landite golleji muɗum ko wonno e golude ko aduna wo ko ɓeɗo yimɓe jangunoɓe o addoyta e jungo allahu tabaraka wa taala allahu inna ene kaarijo o inna na'am allahu inna a jangi a janni ko honɗum wonnoɗa e fiinirde o inna allah o mi jannireno sabu maɗa allah o mi jangiri qur'an sabu maɗa allah o inna fenay a janguno fiyo wi'e he kaarijo no weli dande kaarijo no wawi jangude kaarijo no huli allah on ɓay noon ko ɗum wonnoɗa ɗaɓɓude ɗum wowlama ɗa andi hande ko honto woni werde ma ko yiite jahannam allah o ƴettawol innamo yo yahu yiite jahannam ɓe rondomo ɓe naɓamo yiite ɗimmo on ko arɗo ha gayni in allahu tabaraka wa taala jawdi komi heɓi kon fof mi waɗi e lawol ma mi sakkike allah o innanagonga maɗa jawdi komi okkorma kon fof a sakkike fiye wiye kaarijo ko okkorowo okkore ha non awa non andu ɗum ɗon wolanoma ko aduna hande kadi alalo ko andu ha e hunde nademo ko nde yiite jahannam en yii kono mahallu shahid meɗen on ko o janguɗo ha gayni o ronki gollitirde idan ya andu to musidɗo si a jangi a gollitirali ko janguɗa kon hara ya wawa famude hiɗa mari sababun wahid min asbabi hiɗa mari sabu goto ko wonata sabu si a torike allahu tabaraka wa taala jabinantamo duwawu ayo musidɗo hikke ɗo woni qara'atum qur'an falam ta'malu bihi on yi on jangi qur'anul karim on gollitiral qur'an o etele nabaji on ɓe maki iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafihan li ashabihi jangi qur'an ko waɗi qur'an o alay ñalade dargal no fattano ɓe duuminoɓe no janga qur'anul karim onon kadi julɓe ɓen duume e jangugol oɗo qur'anul karim hikka ɗon toɓɓere hikkone ɗon nden woni wondanede mo qultum inna shaytana sina ɗum kan akaltum ni'matallahi walan tu'addu shukraha wo ko wonta sabo si a torike allahu jabinantama wo on ñaami nemaji allahu tabaraka wa ta'ala on yettali allahu on nemmi ɗon on i wallah en yi'anay ɗum hoore men
serno ɗum hoore men hiɗen wuuride mum bimbe kikiɗe a ñamay ha gayna inna mi yetti kaarijo mi yetti nene an mi yetti baba an mi yetti ceerno an kaarijo ɗum ɗon ko konngol andanteɗe mo no saaki hakkundeji meɗen hara hiɗen yiwde ɗum hiɗen seydi ɗum ɗon kañum kadi idan noon kala wonɗo e waddangal gollal si a torike ya wawa famude allahu jaabinantama ko waɗi noon a ñaami nema allahu tabaraka wa taala a yettalimo allahu inni wamma bi ni'mati rabbika fa haddith o neminima nema wowlumo allahu inni kadi wala in shakartum la azidannakum suratu ibrahim wa is ta'adhana rabbukum wala in shakartum la azidannakum andite sanga nde wowlani o noddini joomi moɗon simi waɗani on nema on jarni lantum mi ɓeyɗanayi on wallahi allahu tabaraka wa taala ko o karim si o neminima tun nema kanko allahu jalla wa ala a yettima o nema ɗon kanko allahu tabaraka wa taala a yeddalimo allahu jalla wa ala ɓeydanta on ɗon nema idan noon toɗɗere hikkone ɗon nden woni honɗum on ñaami nemaji allahu tabaraka wa taala ɗin on jarnalimo idan anditu musidɗo tankiɗa wadde ɗum fondanede mo hiɗa duumi e ɗum ɗo a jaabinantake duwaji ko wonɗamo e ɗaɓɓirde kanko jalla wala ko waɗi noon allahu on o neminima o korima nemaji ɓawo ɗon a yeddimo ndaren o hadis mondentedem allahu jalla wala no inni hadis qudusi maɗum annabajo maki la ahadun asbara ala al adha min allah sami'ahu min allah an yushraka bihi wa yuj'al lahu walad wa huwa yu'afihim wa yarzuq anhum wa yadfa'u anhum subhanallah annabajo maki wo ala hay e goto muññiɗo e tooña ko tooña muññiɗo e lorra ko lorra ha hewti allahu tabaraka wa taala allahu tabaraka wa taala woni ko wurni yimɓe ɓen kanko woni ɓe arkisude ko kanko nemini ɓe kala nemaji ɓawo ɗon yi'a ɓe ino yeddamo allah on o innuma huwa arrazzaqu dhul quwwati matin daru wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali jinna e neɗɗo si wona fiyoɓe rewan allahu tabaraka taala no inni wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun jiyaɓe ɓen mi falaka yo arkisa iwre maɓɓe ardayam mi falaka ko waɗi komin allahu tabaraka wa taala arkisata inna allaha huwa razzaqu kanko woni arkisowo dhul quwwatil matin jomirawo doole timmuɗe ɗen idan musidɗo allahu tabaraka wa taala kanko woni arkisowo on allahu inni suratul hijr wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ala e kala hunde ko otoje faalaɗa khaza'in galleje faalaɗa khaza'in ko honɗum faalaɗa khaza'in allah ini ala wo kala hunde wa in min shay'in ala wo kala hunde ko o jeyaɗo faala si hara wona min allahu tabaraka wa taala miɗo mari ɗum dongal al khaza'in miɗo mari ɗum dongal e magasin ji ko andanteɗam law wawi jonnude oɗo faalaɗo nde ɗo hunde subhanallah ndaren oye hadis arenge makko hadis on annabajo on alayhi salatu wasalam humpite wondanedema allahu azza wa jalla wala inni walaw anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi shay'an allahu inni walaw anna awwalakum sinno tawino non aramɓe moɗon ɓen e sakkitiɓe moɗon ɓen e jinnaji moɗon ɗin e yimɓe ɓen fof tummodiri ala sa'idi wahidi e leydi nokkere nokku gotum fof tummodira ɗon goto kala fonta juuɗe toro
allahu tabaraka wa taala ko faala tawa oɗo ko tori ko nanda e ko oɗo tori ko oɗo ko tori ko nanda e ko oɗo tori ko allahu jalla wa ala inni mi okkoraye on foppu ko tori ɗon kon tawa ma naqasa dhalika mimma indi shay'an tawa ɗum ɗon ɗuytanali lam min allahu jalla wa ala komi jogiti ko si wona wasi a ƴetti lekku walla piyu ni a ukki ko nder maayo a yaltini toɓɓere nden yaltere ɗon hibba haraya andu an oɗo ko ɗum ɗo tu woni ko ɗuyti min allahu tabaraka wa taala komi jogiti ko ma naqasa dhalika shay'an mimma indi woni ɗum ɗon ɗuytata e komi jogiti ko ndaaru si allahu on okkori fof ko jogiti kon fof si e ɓen toriɓe ɓen fof ɗum ɗuytata e makko hay e hunde idan hikka ɗon kañum kadi wa qultum inna shaytana aduwwun lakum wa lam tukhalifuhu on wi'i shaytan ko gaño moɗon kono onon on lundaki shaytan on wi'i shaytan ko gaño mon allah inni honno fattakhidhu aduwa jogite shaytan ko gaño mon onon tigi yimɓe ɓen on wi'e shaytan ko gaño amen wo kono on wi'i ɗum ɗon kono non on jogitaki ɗum ɗon ko waɗi onon on luutaki ko welta kon shaytan kala ko shaytan yiɗi faala hiɗon iwtirde e ɓaawa ɗum ɗon idan non tawde onon on lundaki shaytan e ko haɗi on kon yo wawa faamude hiɗon jogiti ko wonta sabu si on torike allahu jalla wa ala jaabinanta on e ko wonɗon mo e torawede kon idan hikka ɗon kañum kadi qultum inna jannata haqqun wa lam ta'malu laha on wi'i wondanedema aljanna on ko gonga kono onon ɓe jeeyaɓe on gollanali aljanna on wi'i aljanna on ko gonga ko waɗi nde julɗo wo on inne allah on okkor men aljanna pottina men yiite nge halana dali men yiite mais kono on ala e gollande golle ko naata on aljanna idan musidɗe ko honɗum e golle ko on togi duwa gollude tawa ɗum ɗo naade on togi aljanna on togi koyo eto anda ɗen golle ɗaɓɓita ɗen golle duumo e ɗen golle juulugol waktuji ɗin jowi hara fokkata waktu ɗofto nene mum e baabe mum lorrata kawtal o wujjata o feetinta ɓiɓɓe yimɓe o waɗata karama ko yaagal lorra yimɓe e piijigo ya wawa faamude hiɗa jokki golle ko natama aljanna kono noon si tawi an ko lorrugol kawtal ngal e lundo nene ma e baaba ma yenna yimɓe ɓen e honno fiima yara en e ɗiɗo piiji tawan ko ɗum watta e gollal ma hara ya andu musidɗo ɗum ɗon moƴƴaali ko ɗum ɓe makino wondanedema qultum on wi'i innal jannata haqqun aljanna on ko gonga kono onon walam ta'malu laha on kurkanaki on gollanali aljanna on idan goto kala ko yo ɓeydu wakkilare gollana aljanna on duumo e rewgol allahu tabaraka wa taala fiis on togi maayi tawa wawa heɓude oɗo aljanna towuɗo hikka ɗum kañum kadi wondanedema qultum inna nar haqqun walam tahrubu minha wo on wi'i yiite ko gonga no woodi kono on pottitaki yiite ko waɗi golle ko wonɗon e golde ko fo bimbi e ñalorma ma bimbi e kikiɗe ɗum ɗon ko golle ɗandanteɗe mo naade o yiite awa noon on wi'i yiite no woodi kono on pottitaki tanki noon hiɗa jogiti ɗum ɗo si a torike allahu tabaraka wa taala o jaabinantama duwaji ɗi idan musidɗo fi allahu tabaraka wa taala jaabinane duwaji ko wonɗa mo e torade kon ko ya eto duumoɗa e kala gollal ngal andantedema no pottintinama yiite jahannam ɗen andi sagande allahu tabaraka wa taala o tagi yiite ngen allahu nodduno jibril inni jibril yehi ko yiite daranalan yiite ngen nomi tagiri yiite ngen e nomi hebilani yimɓe naatoɓe ton ɓe
jibril ɓe yehi ko yiite o daari o arti o inni allahu akbar ayallahu mi yi yiite ngandantede ma a taginge kono nge yiite nge mi yiiɗo lan hooli ko taguɗa kon gooto natata ɗo e jiyaɓe maɓe hay gooto natata ɗo allahu tabaraka wa taala yamiri yo yiite nge yo nge howe ɓe yiite ngen howama allahu inni jibril yehiti laawol ɗimmol ko yiite ndaara jibril immi yehi darti laawol ɗimmo yiite ngen o tawi yiite ngen howama kala wo ko welata wonkil joɗogol e angal juulugol joɗogol en no fowti rewta Qur'an e kala ko welata wonkil yiite ngen howira ɗum ɓay o arti o inni Allah on miɗo ɓuri tañƴinade miɗo huli si tawi ko winduɗa kon fof e aduna on si tawi na e nge yiite ɗo natata ɗum ɗo no hulɓinilen on yi idan musidɓe ɓeɗo ɓe maaki toɓɓere jeega ɓiire nden ko wonta sabu si a torike a jabinantake on wi'i wonde nedema yiite no woodi kolon potitaki yiite ngen woni toɓɓere hikkuno ɗon nden qultum innal mawta haqqun walam tasta'iddu lahu wo on wi'i mayde no woodigoy ko goonga wo konon hebbilanaki nden mayde ko waɗi ñande wo ñande mo yi'ima e golle ɗe wonɗa gollude ɗen fondanedema mo yi'ima fama e ma an a ala fondo a ala e ma wondanedema a maye woni ayika idan non goto kala hino duwa sifitorde sanga wo sayi ko yo andi to wondanedema o aru ko aduna ko seeɗani o woni ɗo o feƴƴe woni kun fi dunya ka annaka gharibun aw abili sabil laato ko aduna musidɗo wasi ko a tuŋarankeejo ma ɗum wonɗe yawtude laawol wata aru iraɗo peɗa ko waɗi noon ɗum ɗon so a waɗi ɗum hiɗa jogiti ko wonta sabu si a torike a jabinantake on duwa woni on wi'i mayde no woodi kono noon on heɓilanaki nden ɗon fi ɗum ɗon idan goɗɗo no heɓilanto nde mayde ko on togi toon duumo e rewgo allahu tabaraka wa taala no allahu faalira noon haɗa so on togi ɗum ari ɗum hewtude haɗa ɗum ɗon hewtima e nokku mandantedema ko fen ɗon allahu tabaraka wa taala faala e hunde nden hikki kat ɗon istaghaltum bi uyubi nnasi wa nasitum uyubakum subhanallah wo onon mapini on ayibeji yimɓe ɓen on yeggiti ayibeji moɗon ɗi on yi kala ko yiwɗa neɗɗo ayibe mo jogiti on o ala e yiwde ɗum kanko ayibe hedditiɓe ɓen ko ɗum o woni e haynade yo hare yo andu heɓi nawnare daari oɗa kan e ɓeygu mum ɓe feppa daari ɓiɗɗo kaare on barkali huɗama daari oɗa o darnali taw daari oɗa oto kan heɓi oto oɗa heɓalta otowal daari oɗa heɓi ɓiɗɗo oɗa heɓalta o ɓiɗɗo daari taw an a yeggiti ayibeji ma allahu tabaraka wa taala no sokki e ma hino hebbini e ma ayibeji dongal taw allahu on no surru ma e majji yimɓe ɓen andanalima an ayibe goto yaltande musidɗo ma on ko ɗum jokkata e duumagol e haalugol i wallahi haray a boni neɗɗo i wallah ko waɗi no an ko ayibe mo yiruɗa musidɗo ma on wo ko on ɓuttintama ɓernde haalugol hanki jamma ko ɗon ɓe waali piirude ɓe piiri ɗon e 1 heure awo ko piirini aden e ɓeygu mum 1 heure goɗɗuno ton ayi ko naduma e haalugol ko heɓi hakkunde aden e ɓeygu mum ma ɗum kawtala men ɗo eɓe no so jii ɓen hay ñamete ronku ayi he ara 2 jours ɓe sagginali 3 jours ɓe sagginali subhanallah ɓe ko kamɓe okkorta hoore maɓɓe an kan okkorta hoorema wata yeggitu ayibeji maɗi dumoɗa e wowlugol ayibeji yimɓe ɓen ko waɗi noon si a waɗi ɗum hiɗa jogiti ko wonta sabu si a torike allahu tabaraka wa taala jabinantama duwaji ɗin hikki ɗon wondanedema toɓɓere sakkitinde nden on surri wonɓe ɓen e mayde
fureji moɗon ɗin on surrili kono walam ta'tabiru bihim on taskoraki ɓe. a yi'e yahuɗo surrugol ko adinde o ɓe iwata ko ɓe surata ɗon ndara o no nodda téléphone no yewtide no fijide woɓɓe naata ko berɗe no nooto. ayi ɓe surri fure on kono ɓe ala taskorde o fure. ene kiri o mo adduɗa ɗo asanɗamo ko adiya asande mo lootuɗamo haɓɓuɗamo ha o yoori juuluɗamo adduɗamo ko kaburu wattituɗa e leydi. keri o hanki wona ono ɗiɗo wonduno. keri o alano jindude no jindireno ɗa non. keri o alano ñamude no ñamireno ɗa non. keri o alano wondude ɓe ngure mum no wondirɗa non e ɓe ngure ma. ene ko ƴetti o kon e ley ɗiɗo piiji fof ene ɗum ronkete ƴettude innu o way ronkatamo ƴettude. ene konko andantede ma bonnitani o faaleji makko ko waɗi karama ko ɓe inne jiyaɗo goto walaki maayi si hara wona koko heɓali ko ɓuri ɗuuɗe ko heɓi kon. manda son faami. joni oɗo ko wuri wona lam faala galleji 10 lam faala rewɓe 4 lam faala ɗo yo mayde haɗa ko gotungo heɓi ko hedditi ko fof o heɓali. kala neɗɗo waaliɗo maayi koko faalano ko ɓuri ɗuuɗde ko heɓi ko. on yi iden ko noon bani adama on wayi ɓay noon ko noon o wayi goto kala yo watta yila andita toɓɓere sakkitinde nden ko wonta sabu si a torike allahu tabaraka wa ta'ala jaabinantama ko ɗum woni on surri fureji ɗin on taskorali e majji. idan musidɓe neɗɗo maki akthiru min dhikri hadhimi ladhat hebbine ko jantotoɗon andintino hakkundeji moɗon fi nde mayde. idan kala mo taskoraki nde mayde ala ko wajotomo. i wallah ndare Omar ñande ɓe addunano juulugol fure on Omar ƴewi ko watte ɗo khutba fiyo ɓe waajo yimɓe ɓen. Omar ko on maki kafa bil mawti wa'idan fure mo renɗon ɗo o yoni waaju mi waajota ko yoni fure mo renɗon ɗo on tu yoni waaju. ñande go annabajo sallallahu alayhi wa sallam no wonduno e sahabaɓe ɓen surrugo sahabajo goto tawi feendo ɗon sahabajo no asanede annabajo no waajo ɗon yimɓe ɓen andintina ɓe e fiinde mayde ha ɓe inni ɓe bani adama on si fokkiti mayugol siko moƴƴanaɗo on malaikaɓe ɗiɗo aray e makko jalbuɓe labaɓe uuruɓe moƴƴuɓe mbaadi ɓe addora linsere uurunde rawnude pen ɓe ƴetta wonkil okin e hoore doyi si tawi noon ko boneraɗo mo andantedema oɗo o moƴƴiraka ɓeɗo ɓe aray ɓe ƴetti taw wonkil makko ki eno sattiri hara hiɓe ɓorni coñci ɓawluɗi mir luuɓuɗi kadi hiɓe hulɓini ɓe arda e mbaadi nde andantedema ndi sifotako musidɓe julɓe. idan haray ko ɗeɗo toɓɓe 10 wonno ko andantedema hiɗen heblino addugol hande musidɓe julɓe. kala wo ko tawi feewi e ɗeɗo toɓɓe 10 hare no iwri allahu tabaraka wa taala kala wo ko tawi fewale muɗum no aali imma hiɗen falji e firo ma hiɗen falji e bindi ma ɗen feggi e ɗengal e sifa ɗin piiji fof ɗum ɗon no iwre e on togi bani adama ko waɗi bani adama timma. allah o inni en wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko marɗa gandal wo no woodi ɓurɗoma gandal. idan musidɓe hiɗen fonta juuɗe fewtinen e allahu tabaraka wa taala nde o juutinta balɗe ɓe ngure meɗen e mawɓe meɗen nde allahu tabaraka wa taala yafano en fajiriji ko jogiɗen kon fof. allahu tabaraka wa taala yanñene en oɗo nokku. allahu tabaraka wa taala fonta juuɗe fonta duuɓi
jomirawo nokku on e mawɓe maɓɓe ɓen waɗa barki e maɓɓe okkoraɓe kala ko ɓe faala. Allahu tabaraka wa taala rentina ɓe e kala ko sheytane fewjanta fi sakkogol oɗo nokku woto yaaru yeeso. Allahu tabaraka wa taala no wawi ɗum hiɗen tori Allahu tabaraka wa taala latnanten ɗum. fal ilmu inda Allah. aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق